Nyaman-nyamannya memakan pampakin. Cakep. Memakannya di hari Jumat. Cakep. Jadi saberetaan kita doakan gesan pengantin. Iya. Mudahan malam ini nang laki kuat. Amin. Balas. Ka pasar manukar patin. Cakep. Patin ditukar mangai di berabay. Cakep. Kami infokan malam nih gesan pengantin bila membunuh Yahudi mun kawa beimdai. Lagi. Nyaman-nyamannya memakan undi-undi. Iya. Memakannya dikawani mama. Iya. Amunnya beimbai membunuh Yahudi. Pasen ulun sabuting hati-hati kalau ketahuan mintuha. Dasar nyaman memakan patin. Nyaman. Patin ditukar di pasar Alabio. Iya. Jadi saberetaan kita doakan gesan pengantin. Iya. Semoga tuntung pandang dan rohoi rahayu. Amin. Ka pasar manukar pulpen. Cakep. Pulpen ditukar di pasar Salasa. Cakep. Ayo ha ulun doakan pulang gesan pengantin, mudahan pengantin selalu bahagia. Amin. Nyaman-nyamannya memakan mangga. Nyaman. Jangan kada ingat memakan kuine. Nyaman. Lawan buhun tong kamera jiwa ulun berdoa kang belum bebini mudahan lakas taulih bini. Amin. Lawan abak Jalan-jalan ka beti-beti. Wah, cakep. Ka beti-beti nukar samangka. Iya. Ujar pian tadi ada kalau nang belum bebini. Iya. Ini nang kada belaki di higa. Jalan-jalan di hari kamarian. Iya. Jangan kada ingat di kawani mama. Iya. Nang kada belaki hinta di nang ujar pian. Bila bulik jar abang namita nomor WA.